A u naš studio je došla i naša nova gošća. Danas govorimo i o automobilskoj industriji, ljubavi prema automobilima, ali i ljubavi prema svim ljepotama i bogatstvima naše zemlje. Naša gošća je Mirela Sidro, između ostalog BiH ambasadorica. Mirela, dobar dan. Dobar dan i hvala da opet imam mogućnost da budem ovdje. Mi smo tu da takve mogućnosti nekako i omogućimo. Evo, Mirela, puno je tema sa kojima možemo sa tobom razgovarati. Ono što je meni bilo specifično, evo na samom početku ćemo malo više o tome. Ti si neko ko je odrastao, porijeklom si iz Bosne i Hercegovine, ali si odrasla u Njemačkoj. Dugo godina si živjela tamo i na neki način si putem svog bloga, ali sa svim onim što ti radiš kroz automobilsku industriju, predstavljala si zapravo našu zemlju i naš grad u najboljem mogućem svjetlu, tako što si svojim kamerama, svojim putovanjima bilježila i najljepše dijelove naše zemlje i grada i sve si to nekako predstavljala dostojanstveno u svijetu. I nakon toliko godina, nakon odrastanja u Njemačkoj, želja ti je bila da budeš i u Omanu, da živiš u Omanu, no na koncu si se odlučila da živiš u Sarajevu. Znamo puno toga, bila si naša gošća i o tvojoj ljubavi prema našem gradu, prema svemu onome što čini i našu zemlju. Je li to zaista jedini i pravi razlog tvog povratka ovamo? Pa sigurno jest, jer sam ja već uvijek htjela ovdje da živim. Ja se sjećam ko dijete. Moja želja uvijek bila da ovdje studiram. Nažalost, to se nije tada sklopilo jer je počeo rat. Ja sam normalno ostala u Njemačkoj i zahvalna sam za to. I kad sam bila u Omanu, prvo tam sam došla opet sebi. Jer u Njemačkoj život je malo i ima dosta stresa, život je lijep tamo, ali uvijek mi je nešto falilo, neka toplota. I kad sam bila u Omanu, tu sam onda imala tu sreću da opet dođem opet sebi, recimo tako. I kad je počela korona, ja se nisam mogla vratiti u Oman, jer su se granice završile. Ja sam ja tak zatvorila, ja sam ja baš u tom momentu bila u Njemačkoj za jedan projekat. I onda je bila ta mogućnost da ja putujem kroz Bosnu i Hercegovinu, da tu radim moje road trips. I šta se dešava? Svaki put kad sam bila ovdje, svaki put mi je bilo teže da idem natrag, negdje drugdje. I onda sam ja odlučila, ok, ako ne sada, kada? I tako da sam ja rekla, ok, odselit ću se iz Omana u Bosnu i Hercegovinu, to što sam htjela prije dugo godina, pa ću vidjeti šta se desi. I otkad sam ovdje, stvarno sam primijetila, sad sam stvarno svoja na svome. To je ono što je najvažnije. Da. Evo, Mirela, prije nego nastavimo razgovor, imamo za tebe jedno malo iznenađenje. Sa nama u ovim trenucima nadam se da je na Skype vezi također iz Njemačke i Omer Halilhodžić. Naši gledatelji znaju o kome se radi. To je čovjek koji ima i nosi sa sobom bespovratnu ljubav prema automobilima i nekako puno je poveznica između vas dvoje. Omer nam se trenutno javlja iz Mainca i evo nekako se i naša javnost, ali i svjetska mu poklanja mu duboki naklon za ovaj posljednji automobil koji je dizajnirao, o čemu ćemo svakako u nastavku razgovarati. A evo na samom početku ja ću pozdraviti Omera. Nadam se da nas dobro čuje i s obzirom da evo oboje ste nekako odrasli, živjeli u Njemačkoj, Omer je ostao tamo, Mirela nam se vratila. Osim ljubavi prema automobilima vas povezuje i prijateljstvo. Evo, za sve one koji ne znaju, Omer je prije svega dobar dan, dobrodošli u program televizije Sarajevo. I evo, hoćete li nam na samom početku, evo nadam se da i Mirelu dobro čujete, da je pozdravite i da nam opišite zapravo kako ste se vi upoznali, kako je nastalo vaše prijateljstvo, ali i generalno da evo razgovaramo o vašoj ljubavi prema automobilima. Omere, dobar dan. Dobar dan. Pozdrav gledalcima i pozdrav vama u studiju, naravno Lele Veliki i Poljubac. Hvala ti puno. Omere, nadam se da čujete Mirelu. Evo, hoćete li nam malo se osvrnuti na vaše prijateljstvo, kako je nastalo? I evo, prije svega još jednom čestitke zapravo za ovaj posljednji Enijak koji ste zapravo napravili. Evo, imat ćemo svakako priliku da vidimo sliku. Kažu da je to najsnažniji automobil koji ste dizajnirali do sada. Pa ne znam ili najsnažniji, radio sam na ovim Ferrarima, ali za Škodu jeste najsnažniji. Znaš kako kažu, srodne duše se nađu, tako da smo se ja i Lela našli
ima toga što nas povezuje mnogo, naravno jedna stvar je naše porijeklo ili vezano za ovu Bosnu i Hercegovinu, za ovu zemlju. Druga stvar je živimo u Njemačkoj, dakle tu smo isto neke stvari, kako bi rekao, usvojili i dijelimo dosta toga. A treća stvar su automobili, naravno, obadvoje smo povezani za automobilsku industriju i dijelimo to, obadvoje u svom fahu, naravno, bavimo se različitim stvarima, ali imamo dosta toga zajedničkog. Ima toga dosta još, recimo, ona se bavi istorijom, mene to jako zanima, ja nisam profi, ali učim od nje pomalo, tako nekada odemo zajedno u neke interesantne muzeje ili se posjetimo i tako dijelimo dosta toga. Prvi put smo se sreli, mislim, online, ja. Da. Da je to druženje počelo. Bila mi je jako interesantna osoba i kad sam vidio da je ona porijeklom iz Bosne, da to mi je bilo još wow, ima nas sličnih, jel? Da, Mirela je i historičarka, i egiptologinja, novinarka. Evo, ja ću vam, ne znam koliko se dugo niste vidjeli, ja ću malo Mireli dozvoliti, odnosno nek preuzme moju ulogu, da bude na trenutak voditeljica i evo, svakako ako ima neko pitanje za Omera, da malo porazgovarate u nekoliko navrata. Pa Omer, mi smo se bili vidjeli, ja mislim, prošljeg ljeta. I to je baš tako, svaki put kad se mi sretnemo, mi uvijek negdje idemo na neko historično mjesto, to jest koliko on od mene uči, toliko ja puno i učim i od njega. On zna jako puno što se tiče istorije i ja sam jako radoznala sada za taj tvoj novi projekat kod Volkswagena. I sad ja ne znam koliko ti nama smiješ reći. To jest nešto što se tiče budućnost i nešto što je sada, to je e-mobility. I trebam samo još jedno reći šta ja obožavam kad sam sa Omerom negdje na putu. Do sada sam uvijek bila, čak sam ponekad i bila sa nekim test autom i šta je kod Omera divno, to jest meni inženjeri i dizajneri jako puno pričaju o tom autu, ali kad Omer dođe, on ide sa svojom rukom preko tog auta i vi vidite tu strast što on ima i on mi opisuje auto skroz drugačije nego neki drugi dizajner. I to je nešto jako, kako da se kaže, unikatno i specifično što ima Omer. Znači, kod njega se stvarno vidi to što on radi. To nije samo neki posao, nego je to stvarno strast i ljubav što dolazi iznutra. Znači, svejedno koje god auto ispred njega, on će mi tačno svaki detalj, on će mi ga tako opisati da ćete se još više zaljubiti u neko auto, čak i ako ste se još niste zaljubili. Da. Ali sada sam stvarno radoznala šta nas očekuje u budućnost, šta se tiče e-mobility i gdje si sada. Prvo, hvala ti na tim komplimentima, a druga stvar, znaš kako je ovdje, o trenutnim stvarima ne mogu puno da govorim. Jedino nešto uopšteno ovako. Trenutno se nalazim i radim za Volkswagen, dakle u dizajnu sam u Volkswagenu. Ja sam moju karijeru u Njemačkoj inače počeo u Volkswagenu, dakle sad sam se ponovo vratio. Prije 2 dana nas je posjetio Hartmut Varkus. On je bio moj šef kad sam počeo raditi u Volkswagenu. Sa njim, u stvari on je, kako bih rekao, na neki način me oformio kao dizajner, od njega sam puno naučio. To je bilo doba kad je Ferdinand Piech došao u Volkswagen i doveo njega iz Audija i on je bio naš šef. I kako bih rekao, on je me stvarno na neki način sve što sam naučio danas, kakav sam u stvari od njega naučio. On je jedna svjetska veličina, danas mu je 82 godine, ali čovjek se tako dobro drži i tako je oštar. Eto, prije 2 dana nas posjetio ponovo u Volkswagen dizajnu i bilo mi je stvarno drago da se vidim sa njim, to je na neki način, ne znam ja. Bilo je stvarno divno, emotivni trenuci, ja jesam emotivac, mislim, i ne radim ovaj posao samo zbog novca, nego to je nešto posebno za mene. Ja neću reći da mi je to hobi, ali to je berufum, to ti je nešto poziv neki koji imaš to u sebi, jednostavno moraš to da radiš, da iz sebe izbaciš. To nije lak posao, nije nešto što radiš samo sa lakoćom, ali meni to ide nekako, volim sve i te probleme i kad to bude, svaki dan prolazim kroz neke male bitkice i
rješavamo neke stvari, ali kad na kraju pogledaš, to je jedno veliko zadovoljstvo, znaš, i svi ti rezultati ispuni me nekom, kako bi rekao, ponosom kad vidim da drugim ljudima se to dopada, kad oni imaju neku dobru riječ, zato jer svaki čovjek ima pravo da kritikuje to što mi napravimo, jel? Ja nisam izvan toga i to prihvatam jednostavno, to je dio tog posla, ali kažem, uvijek dajem sve od sebe, najviše što mogu. Da. Omere, evo i Mirela je neko ko zagovara e-mobilnost. Jesu li električni automobili budućnost? Vi stalno potencirate da je zapravo automobilska industrija jako važna i presudna za stvaranje ljepšeg i boljeg ambijenta u cijelom svijetu. Evo, svjetski mediji i dalje pišu o vašem novom automobilu, a to je Enyaq Coupe VRS, i da ima nekoliko zanimljivih specifičnosti i odrednica. Evo, u nastavku nam recite koji su to i evo, na koji način se putem električnih automobila, između ostalog, možemo dati doprinos boljem životu u cijelom svijetu? Pa mislim da je ona potpuno pravo. Mislim, električni automobili su, ja mislim da je već danas, da su etablirani, da su već danas postali naša svakodnevnica. Naravno, to će možda malo duže potrajati dok se to raširi, dok se svi ovi ostale automobili sa unutrašnjim sagorijevanjem zamijene. Ali vidim da sama ova, kako bih rekao, transformacija da se ide od ovih goriva kao što je nafta prema novim energijama koje se dobivaju eko putem od vjetra ili od sunčeve energije, da samim ti električni automobili su must, to se mora jednostavno, nemamo drugog izbora. Ako hoćemo da spasimo našu planetu. A druga stvar, oni imaju puno prednosti. Mislim, sami električni motori omogućavaju dizajnerima i tehničarima jače motore, ekonomičniji su, ti motori su, oni se nikada ne kvare, ne treba teći na servise. Mislim, sve mogu knjigu čovjek napisati o tome. Dakle, sam Porsche je prvi automobil koji je napravio električni, Ferdinand Porsche električni automobil. Dakle, to ima puno stvari, oni su već danas dobri, a ova generacija na kojima mi sada radimo je još jedan korak naprijed. Dakle, svaka nova generacija automobila će donositi nešto novo i on će stvarno, mislim da će deklasirati ove ostale dizel ili benzinske motore, uskoro to će primijetiti. Danas ima mnogo ljudi koji nisu spremni to da prihvate njima kao treba neka buka motora ili ali toliko je prednosti na stvari automobila električnih da mislim stvarno. I druga stvar je, recimo, ti automobili su pametni, oni sada postaju smart, imaju čula, imaju senzore na sebi, imaju kamere, oni sami donose odluke, dakle, već ova auta na kojima ja radim danas, oni sami mogu da voze, da jednostavno ti sjedneš u njega i da mu kažeš kao nekom prijatelju, on je tvoj partner fakt i on te vozi i bezbjedno te vozi bolje nego bilo koji profesionalni vozač. Oni su možda još u mojoj mašti i još nisu tu, dakle, ali za nekoliko godina to će biti realnost. Potpuno sam siguran u to, mislim, sve što mi zamislimo, što možemo zamisliti u glavi, to se može ostvariti, dakle, to sam za ovih 30 godina rada naučio. Svaka ideja, sve što čovjek može da zamisli, skoro svaka može se ostvariti, naravno neke traje malo duže, recimo Leonardo je htio da leti ko ptica, i shvatio je dosta toga, ali tadašnja tehnologija mu to nije omogućila, ali danas ljudi već to kapiraju bolje i znaju ako trebaš nešto da ostvariš, da moraš u tu tehnologiju ili nešto da investiraš i to se radi, dakle idemo svi ka istom cilju, a to je dobro. Naravno, ima setbacks, ima ovih problema kao što je trenutno ovaj rat i ovo, ali to vjerujem da će, to na neki način vidimo i kakva je reakcija prema tome, ljudi ne trpe to više, kako bih rekao, svijet je skoro jedinstveno osudi toga, dakle, današnji svijet se mijenja, recimo 90. godina kada je bio na Balkanu rat do danas, mnogo se promijenilo toga i mijenjat će se i dalje, tako, A što se tiče ovog Enyaq, naravno ja sam ponosan na taj auto, ali nikada ne hvalim svoje radove, znaš, to moraju drugi sami da ocijene, znaš, ja sam ponosan naravno što sam bio dio tog tima, ne radim više za Škodu, ali imam puno prijatelja tamo i drago mi je da im je uspjelo sa tim projektom, jer Škoda isto, kad budeš radio nekoliko godina u toj firmi, poznaš te ljudi, dijeliš sve sa njima dnevno, da postanemo jako bliski.
Da. Lijepe monumente. Da, ono što je bitno je nekako da rastemo, da uvijek idemo dalje. Ja znam da ste vi u potpunosti posvećeni onome u onome što radite, potpuno involvirani i na neki način svi vaši automobili su zapravo i lični pečat. Omere, evo, za sami kraj, znate li kada nam stižete u Sarajevo? A volio bi čim prije, nadam se. Volio sam samo sada trenutno. Bilo bi jako interesantno. Ali što prije, čini mi se i ova korona i ovo, da će i to završiti uskoro, nadam se da ćemo se da vidjeti. Trenutno je puno posla, ali čim budem u mogućnosti, obećavam, dolazim u Sarajevo, vidimo se, i moram Lelu da vidim, da se malo provozam po našoj lijepoj Bosni. Da. Tako je, po brdovitom Sarajevu i Bosni. Omere, vama hvala, znamo da imate puno posla i obaveza. Hvala vam, odvojili ste vrijeme za vikend program i evo zaista oplemenili našu emisiju. Hvala vam i čujemo se nekom drugom prilikom. Evo, sve najbolje. I vama također, sa nama bio Omer Halilhodžić, Mostarac, ali svjetskog renomea, poznati dizajner automobila u svijetu. A mi ćemo, evo, i kratko nastaviti razgovor sa našom Mirelom. Evo, spominjala smo upravo tu e-mobilnost, električne automobile. Mirela, nakon što si testirala toliko dobrih i kvalitetnih automobila, odlučila se, nakon što si se vratila u Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, između ostalog i da budeš korisnica javnog gradskog prijevoza. To je onako na prvu nekako nespojivi spoj u smislu, znamo kako funkcioniše naš javni gradski prijevoz, kojeg na neki način i nemamo, odnosno ne funkcioniše kako treba, a ti si vozila takve automobile kakve jesi i dan danas ih testiraš i nekako uživaš posebno, evo, kako sam mi rekla, po našim brdovitim krajolicima kada testiraš takve automobile. Na koji način je tebe ta promjena oplemenila? Šta si naučila ti na osnovu tog iskustva, s obzirom da nekako sada znaš i kako je to voziti se u sarajevskom javnom gradskom prijevozu, ali i u takvim automobilima? Koji je zapravo tebi suštinski bio cilj kada si se odlučila da ostaviš nekako automobile po strani i da svoje obaveze ovdje završavaš vozići se javnim gradskim prijevozom? Pa nisam ja sad nešto novo uradila u mom životu. Ja sam tako uvijek živjela u Njemačkoj ili u Evropi, kod nas je normalno. Kad se ide u grad, ne ide se s autom. Ili se ide sa javnim prijevozom, ili se ide sa biciklom, ili normalno ako je nešto u blizini ideš pješke. I ja se sjećam kad sam se ovdje do sela, meni stoji ovdje ko prvo da ja promovišem Bosnu i Hercegovinu, normalni sa road trips, ali samo još sa električnim autima. Ko prvo hoću jednostavno da pokažem i u dijaspori, ne moraš dolaziti ovdje sa V12, možeš doći sa električnim autom, nema nikakvih problema i možeš sve obići šta god hoćeš. Znači, ako hoću ovdje da živim ko što sam vani živjela, normalno ja nisam mogla ovdje da živim jako puno što ovdje živi. Znači, uzeti neko auto koje god i ići sa njim, ako treba samo 200 metara da si kupim hljeb. Znači, ja sam htjela ovdje da živim u Njemačkoj ili nekom drugom evropskom gradu. I ja sam probala. Svi su mi prvo rekli da nisam normalna. I čak su se bili neki i kladli. Se kaže kladli? Skladli? Bili su uvjereni da to tako neće moći. Ne, nego su baš bili kladli, rekli da kladli. Vidjet ćemo jednom kad se budeš vozila sa trolejbusom, to je to. Nije samo ovdje, nego čak i moji kolege u Njemačkoj. I ja sam probala i moram vam reći, sad gdje ja stanujem i gdje hoću da idem, super je prevoz. Uvijek dođem na vrijeme. Mogu raditi u autobusu, imam čak Wi-Fi. Ako vozim, smijem reći, Centrotrans. I ne moram više misliti gdje ću parkirati auto. Dođe mi to i puno jeftinije, znači ne moram da punim auto, što je sada svejedno ko što se vidi i po cijenama. Nije samo ovdje u Bosni i Hercegovini, na primjer u Njemačkoj, sada košta već preko 2 eura 1 litar. I to će sigurno možda čak i biti više u budućnost. Znači, nemam te troškove, ne moram plaćati parking, ne moram tražiti parking. Znači, ja izađem tamo gdje trebam da izađem i što je još fenomenalno,
više hodam. I ja sada upoznajem Sarajevo na skroz drugi način. Znači, ja idem kroz neke ulice što prije nikad ne bi odšla. Ja sam dolazila sa autom. Da. I ja sam oduševljena. I sad sam baš opet testirala i to mi je jako drago sa Porsche Holding, znači Volkswagen BiH, Audi BiH i tako dalje. Oni su me baš zamolili da li sa njima isto mogu nešto zajedno raditi. Sad smo počeli onaj projekt, drago mi je. I snimali smo jedan film za Valentine's, znači Sarajevo during Valentine's Day sa ID3. Bilo je divno, ali da vam kažem, ja sam bila totalno sretna da opet uveče da sjednem u autobus i da idem kući, da se opustim i to je to. Znači, može se, išla sam i sa tramvajem, to je već malo, kak da kažem... Komplikovanije. Nije komplikovanije, tramvaj ide cijelo vrijeme, ali ovi tramvaj su interesantni, recimo ovako, ali je doživljaj. I upoznala sam tu čak i neke interesantne ljude, ima tu puno studenata, mladih ljudi i tako dalje. Tako da ne razumijem ljude što se bune. Sad ja. Da, tako ti da nekako u kažem. svemu vidiš lijepo, pa te to nekako i Pa drži. jeste, ko prvo mislim sigurno ne bi više bilo toliko puno gužvi. Na drugoj strani ja se osjećam dužna, mislim stvarno dužna da mi je to i zadatak i za život taj da mi sačuvamo ovu našu prirodu u Bosni i Hercegovini što je stvarno unikatna. To ja sad ne govorim zato što su moji roditelji odavde, nego jednostavno ja sam putovala širom svijetom. Ima tu divno prirode, nema šta. Evropa ima divnu prirodu, ali vjerujte mi, naša je priroda stvarno na prvom mjestu. Pogotovo što se tiče naše prirode i naše autohtone prirode. Nemate više nigdje, pogotovo i naše rijeke. I to ću vam svako reći što se sa tim bavi. I zato ja kažem, na jednoj strani mi imamo taj poklon da smo ovdje rođeni, da možemo živjeti u toj okolini, u toj divnoj okolini, ali mi je moramo i čuvati. Znači ne samo za nas, nego i za našu djecu i za kasnije. Moramo je više cijeniti, generalno, Bravo, sve naše jednostavno ljepote. tako, jest. Mirela ostaje ovdje, ostaje u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, i dalje si na svim poljima što se tiče električnih automobila, tu si nekako aktivna. Promovišeš i dalje naše ljepote i vani. Jesi li još uvijek aktivna na svom blogu Lila's World ili tako? Jeste, tu sam još aktivna, pišem i dalje i za novine, za magazin i sada sam isto jako sretna, tu je čak i jedna nova vijest, to još nisam još nikom ni rekla. Radit ću i za Magdi Star Foundation, fondaciju. I tu ćemo sad vidjeti šta možemo još raditi tu što se tiče kulture, istorije i ljepote naše Bosne i Hercegovine sa e-mobility. Da, otvaraju se vrata na sve strane. Da. Mirela, hvala puno. Hvala tebi. Hvala puno što si bila naša gošća. Ovo su svakako lijepe i afirmativne priče i teme, pa ćemo se družiti u nekoj drugoj emisiji, nekom drugom priliku. Jako rado, hvala.